baik didokha lesi keperamatan alat lan lesi kawan kemantap nomor kemundan ke surut sipulak lesi pulak upada aja didokha lesi kundu dan iya apa itu juga tuh warna apa berhat Kainan jenis warna apa fokus jemaah Arjun Arjun warna apa fokus kan ko bahaya warna fokus Kainan warna fokus Kainan dan kan ko mana